ko kore ke hufanga mo henga hi talafata ko tope o ku fanga we to ke beheni he ope ka da mo e fanga mari ko ni fefin ke de fahoka to eta ki fatala no ko ni pa mo proklama FATUFONUA fo ke fefin malomo eta ma o e fia fikoni pa mo a fo ko ni pa mo fatawang pe ka inga ku mo lere pe pa mo ngahi api pe fo ke ngahi ngau anga ko to pe mo yai o fa pe ku ngole le ya to eta proklama ko ni fefin ke te mo dol FATUFONUA fo o ke ahoni ai a ko heni pe mo PIVENI PIUKALA ke mafahoko atu haki update pe pa mo proklama FATUFONUA fo o ke fefin ke tau vahe mo tau inasiai ki he tuunga ko ia kuiai nga isiu ku o ku mahu inga ki faha ki i fatala noa ki ai pe mo hawakai ki he fefini e fefini foki ko ke i fefia pe ke tata lere ya PIVENI mi tonga ek PIVENI malo tau mau e fefini tata lere ko ke tau proklama FATUFONUA fo o he fefini ilo i pe ku kai fo ke te faha malo lo lere i tongana ka ko inga ka mau ki whainga maari e ko ni ku tata lere ko ki he proklama he fefini fefeha ke PIVENI malo e tau lawa solo. Ako e lau. Faluku ka toa pio alu ko e te tuka pia. Alu ka. Oia, ko e mau toki mātuku mai me whare hopo wa mabope whangi mea kau. Ako ko mau ingai hau race mai i siu ko ni whika pa mai mea ko ni. E ke, ka ko fotua ke whakatafe mai pe me ai he mea. Kana pega ke ki update ke hopo. Iyo, ma sa pega ta ki update mai mo tunga na e hopo he ahoni, pata afere ma ke issue ko ni he potunga we SAVEA pa mo kolofre na tula. Oia. O hopo fo aku na e amana ke e tala vave ka ku se ne ahoni de ke ma fitu taki. Koi. E ko tu be mana pompo. O wai hopo ia hopo ko ni to ta pon fulu ku tala tutu ni e fala te ko ni ku i ga ka malo ko isi o malo ko tutu ni ko to ngai baba we ai fo mau la hia ai sipsas si e malo to ale ha sekete fo mau la hia baba kada ai be whakaukau maha na seni email mai pe a tutuni. Tu ke ka pau o tuku e mi tok fok mai o toki itala. O hopo ko ni nai hopo ko na saspo hiwa. Nai kamata o se e kau famoni ba sa action fa keki. Pe ko e kamata ni nai famoni ko ai failoa. Pana tuk mai hopo o ke fai ke pe ke cross examine pe lo ya ai fa fonga tonta pulaki ai ka to ka fa moni to ngo full ka ko tu ya ko lo e hopo e na fu pe e fa fonga ko ka fa moni e ba na mai na to lo fa moni ki foi elementi ta ko tu e va pe Oscar Dobia pompo o ki mea pe na uanga whatonga e hopo na ei ki toki weni. Whaka computer na whaka hu mai ka nau ki sio gea wai palpare mai pa. Ka ku rotonga lere toi pe ai e kai maari o no whenke na resolve mea ka. Mahalo. Ko ti mahalo ko e konga ia ku kaki whaatatari e kakai whanua. Tatau betonga na mo murini ke mahino mai ola ngahi hopo ko ku mahino ko ngai katau hoko atu. Ko ha konga go fai hoko atu ki ai ele tu ko ia ko tu mahalo te tau tatari ko to ape tau amana ki pega pongpong e ma mahanga hiola pongpong ke tau hoko atu ai ka bau te ta ki afe mo me ai me hopo ko na e lava pe ki tau tok tala no ki ai dai me ma mai ola ke nga ko ai issue ko ni ko loto ke ko ki erase tu ke fa haki fa tala no ki ai ko fika aki ni pe mo e tohi launga ko ia hono launga i he ni ihe kaunga aue o e potunga aue SAVEA ba me koloa whaia natula ai CEO ai ko e CEO ko ia o e potunga aue ko ni ono tohi launga i ki he pare mia pe mo e KAPINETI ai ko nau totonu ia ke nau whaia launga ki ai pa koe ki wiloi foko na ke i he hopo koe ke pena mao hau whaia maari ke ki pakai ki he
launga ko ni he social media pe kai ka ko hinga ko to ko ni ku o time ko lau hi foi to hi launga ko ni ku o ko kai ko ha mesi si ko fu launga la hi fa uri ni ai fu to hi launga ko ni pe kai ko pe he ko ha ko tala noa pe hanga hi me ke ko o mai nga hi hingoa o mai mo nga hi mahu inga o ku lahi au pito a fefio ko nga ka te tadoki kataki tala noa mai pe i he tahataha mai pe i he isiu ko ni ko nga ke lava ke mahino a ki kakai ke kai nga ko na whanongo ai palo pare ma ko ni hoko ai ko foi ko ulaki ko to hi launga o ku pehe to hi launga ko o ku na launga ai a CEO na pehe o ku tai fa fie mari ne fa hok fatongia os fo ke ta e fa ai na kamata CEO ia i he na fare i whakalao ai CEO ko ni pa me ki mu aia pe to ga mai ke wafta fitu na fa no foi ko CEO me wafta fitu ko fita fa o sia ki he wafe wataha ai me he wafe wataha reva na to e fai re vai ko hono to e apply ko foi tu unga pe nane to e ma upe ai hoko ko CEO pe me he tau ko sia o lere mai ko ni ai ak fra hoko ko foi launga ko ni ko launga ulo aki ona pehe lahi au pito ngai hopo kere o ku fra hoko i potunga SAVEA i foi va taimi ko ni a ene hoko ko farei fra lao a ministers a fonua SAVEA me wafta hata ke wafe wata fita ngo fulu ko ya foi hopo kere te au fitu tolu ai ko os fra hoko he potunga we kana whakahoa ko he tohi launga ko tau hongo fulu ki mua. Wafe mātaha ke wafe hongo fulu ko foi hopo pe tahiva. E fi hopo pe tahiva na whakahoko. Voi waha ko wafe mātaha ke wafe hongo fulu. Foi tau ia fitu ai na kai peke aha hopo kere ia. Ai ko tau whakafofua atu ko foi tau pe tolu na whai ai hopo kere ko foi hopo pe tahiva. Kako foi tau ko ni wafe taha ke wafe o wataha. Hopo ne te au fitu tolu weni. Tuku ke heange ngai hopo iau te kei ke whakahoko. Ngai hopo ko ni was whakahoko. O koe ko hao wakai ki ai i konga uraki ko ia. E ko ngai ko uilo pena ngai hopo kere na ke kau atu ki ai piveni. Io solo ko whamalo atu no ui mai ki ta programe. Mana tu na ta whatala no e mea ko ni pana tuaki. Pana tuaki e putu ngā ue. Koi. E koe foi statistika koe na koe hanga o mai koe na. O ku kau, o ku whakamonia o ki ai pa ku lahi kai whi maari e ki hanga hano. Mana tui, na whakatala noa ke ngai hopo kere na tokoni mai ai. Mana hanga identify ai lahi e hopo he kupu ni mawha, ai kupu ni mawha koe o e lao kere. Ai o whekau ake foi kupu koe a solo ka momoi e kere. Mana tui pa nau whakatala noa, kai ke he kakono moni fok solo koe. Koe mahu inga fok koe ke hanga he CEO. Koe tatano ani he function whakasistemi Koe function e potungau e SAVEA ke nau administer e lane. Ke na hanga o administer ai kere fonua. Hono operationalize o whakatakau ki he lao. Koe ki experience koe na hau i longa. Ai kai ke hanga he CEO pe koe whare i whakalao. Nā kai ko hanga ilo pe ko hai. Ka nau tuku a ki en solo he tanga hi polokalama he kamakamata mai polokalama. Ai kai ke nau lava o whakatala ai whai tutunia ke mawhai. Ka nau hanga operationalize lao ke whai tutuuni. Ka nau hanga highlight ai ngahi hopo. O au peo o tuu mai whakamau. Ka pau te mou whai e mea koe. E si ai ave ai taiwhi maari o ki whare hopo. Ka usio ka nau hanga whoko tuu atu. O kulahi ange hopo, ko kai ke whai he potu ngā ue ai honau whatongia. Kaha mea na honga identify and solo, pako fia pia ue he na tatara noa hypothetical o tasio aku mei tua ki roto. I he mea, ki mea si pe na tasio mea ai.
Na fatala no foko so uraki ko tahani ai ko tahani o ngahi issue o kulahi ai hopo pana tano ai ki api I format. Na hanga yo tati kite ai minister pa mo ho eki tungi. Tungi. Koe ka koe mata vai koe ni solo koe mata vai e fatongi a koe potungaue. Ka uhinga mata vai fatongi a potungaue. Koe kai ke lava he whare I whakalao. Ka mo CEO e potungaue SAVEA. O operationalize lao. Ke hoko ko foi fonga ngāue ai potungaue. Ke hoko ko foi flow chart. Hange koe ni, menu lahi ai hopo. E menu lahi ai hopo. Koe taimi kou whai ai tala api. Ka hau hataha tala api ko konkre kere. O ngā kau tāno he issue wani ko issue wani o kovi hono administer. Ya lahi ai hopo whakamore pāanga ki kakai whanua. Ka hau hataha tala api. O tūtoni he lao. E kai ke ngofua ki he no pere. Pea moe minister ke nahanga grant ha kere ngawe ke fo irea ko ni ko unavailable o kai ke available sai kai ke tohi I lao e solo ai mea ko ke fai ko mea le vai ko ko ton ke nahanga ai he na tutuni ngawe ko polisi ngawe ha mechanism ke lava he minister o titemen pe o available pe unavailable. Ai ki he ne pehe ko men ko no operationalize. So ko foi pe mai pe. He kai ke lava he minister. Pe mo no pere mau tofi a. O grant ki hataha api pe te nau fua ki hataha api. O kui kai ke available. Sai. Ko hanga ko he whamau I ngai hopo koi ki moa o whakatonu rea I foi kupu I statement ko ia. Foi statement ko ia. O mahu inga rewa ke raki whai he SAVEA. O ngau SAVEA. Ai mea kui ko inspection. Ka hau hataha o mai hane tala api ki hakonga kere. So ko taimi rewan kick in e fonga ngāue pa mo polisi ngāue ke potu ngāue. Ko uhi ko anga tu ue ai lao. Hau rewa whare I whakalao pa mo CEO. One hanga tohi I ha fonga ngāue. Ko uhi ko fie mau ko ke determine pe o available pe o unavailable. Ko pau ke ai foi inspection. Foi process. Ko foi process inspection. Ke konga api ke o mai report ko ia o fai tutunia I minister. O inga solo. Sai. I he foi inspection ko ia to tonu ke ne hanga fua pipiki ai ko ngai makatuunga ke lava ke tau pehe ko foi inspection ko ia o complete. Uluaki ko physical inspection ai konga kere ko ia. Ua pau ke whaha fitu taki ki he officer kolo pe ko pure whakawahe whahinga mea ko whanau mai ke whamadala. A mechanisms ke ne hanga o mai confirmations ko konga kere ko ia o available. Tutuni lewa he ko nei lewa tutuni whamau. Ka pau o watu hono inspection ni o kuiai hatahaya o siai. Pau pau lewa ke o ange whainga maari ke kālo tonga nofo he kere ko ia. Kene o mai haani makatuunga ke tala api ke kere. So ke foi process ko ia kai ke tohi black and white ia e lao. Ka koe whatongia ia ai kau loia whare I whakalao ka mo CEO e pot ngawe.
Koe não ngau e pe au fai e sol. Koe potu ngau e ai kere mo o koe uai na ulao kere. Koe ai koe hono mana tui na ufata no sol ai fatu tama. Ai system ngau e fonuan. Koe kai ke nau hanga o mui e lao operationalize ke fonga ngau e. Ka nau ngau e pe mawhai. Hai unga whake api, kua ko minister. Hai unga ke whotua tuai ke ave api, he kua ko CEO. Hala moha makatunga whakalau ia. Kako fia ho hanga o mai e umea koe ni. He ko umea koe ni na. Koe kura ki ihu pe koe hopo. He foi hopo e ua. Koe hopo e ua ka koe ongo elito ia e palo pare mai hopo. Urua ki koe momoi e kere. Koe ua e koe grani koe api. Tai go through e pot ngau e hono inspection. Ka koe natulan ka hanga whatata pe ki hopo koe ni nau. Koe ki api fua motu. Ko malolo ai kuia koe ni kai ke iai hani whanau maria. Ka kai ke aha hoko e ai ke api. Ka naena ki pusiaki. Ka naena pe pusiaki o tauhi. Kai kia ha me e tu wai ko ki me pe na e ko ki atane to mo ngai fu me yai pe a mo ki si ma vai na ai ngai ta mai ko e me ai ka kai fe fine pe ai pe ki fare pe ko fa pare pe ke fa tali ke vai e fa tali ke si ma vai o vale pe mas ia o mai to fa i lo ko halalo to halalo to api pea ko fego ni alwa ko ke hopo ko ia o tala mai ko se sita api ia he toko ta ke Koi so ke me go hengai pe haure wa masika au tai me ko ia ko to kana u tai mo ko ki fo manjo na tano ta hopo e ki hopo i toko mololo. Ai ko na waki. Uhinga i ko ki laki e ki yafe mai ko ni. E sio ke i sio kere pa mo hopo kere. O fe ko e ku ha ko ki ai o ku o mai ko he masie ne ke isi. Ka me ko ga ne silini. Pa alu ke ka ulo ya tala mai ke tipo sitiange kahafe ke halalo to api para pa algo bo ikele pa tipo site tahamano ai na fainga kaya ka ke mau hani silini ke ka ko ne fanongo pe e ka popo pe ke ha u ba ki ha fata no me ga o fe ko ne ha fo matala mai de ke si go tangi o si lau e foi hopo pe ka pau ke loto ke tati kite minister pa mai ho na mai me o kai ke wa ko ve mo ho ki go vale le me mo go ta ko tati kite ke mo o tati kite pe ke ha o ke hopo he go pau ke o mai ngai sino fi ka go ak mo ko kere ke mai ki fa ma an ka lava ve te pe go ha pal pare ma e ka pau e o mai fa ko nga e na fa ilo le ma si na de si kai fa ilo mo no pere fa ilo mo minister so ba le ka hopo na fa to nga ia na kai ke fai he pot ngawe ai foi process ko ne inspection e kon kere alot pe mas ia mo de to tala api pe fo ke ko kon kere a ta fa to ki ma uma inspection ia a ta haun kai how inspection ia ko ke faro ia kai ke mai inspection ia fo gi how be inspection ia tra mai available ko fega o mai lai ta ko nga api o kuia e sima kuia e fu aka wai fu mei tolu wai mo ki ata ni tan pe o ma ala e ko fa tonu le ko he fa mau anga ko ni available ka pau kai ke api a wa ta ni toka nga ne o ku te ga fari a hen so ka ko oi ko fail ministry ke now fai now due diligence ke whakapapau i o availa polo kere. Kai toki ai ha mawhai he minister mo ho iki. Ke na grant. E tutune he lao. Hei kai ia mo lava.
ke mo malawa o Quran hapon kele ka pau pai avai lapo. Mola. Mauinga pito e whakaukau ko niku ke talanoa ke piven. Pea ko tui ko tahai ne paloparema ku wha o hake pehe talanoa. Ka ki mua ke hoko atu i whakaukau ko niku ke talanoa ke ai. Ko ngā pe ko kau whanongo o ku wenga na whakaukau e kau whanongo o ku whenga palokalama ke tuku hifo si o koini o e potunga o e SAVEA pa me kolowhai ka nā tūla. Ko e tohi launga e ko nika, tohi launga ko nika whalala anga o pito. Aia o ku na e whao pe ia he kau hen ihi he potunga o e ko ni o ku nau ilo lahi a pito ke ngai mea hoko i loto. Pea ku na e ave ia ke he pare mea pa me kapineti i he ngahi wike ki mua ko ni o e pelerini. Aia o ku iai e tohi ko ia. Peki tau whanonga te toko e haola pa me he NGAUE koku whai ke kapineti. Ua ki ai, ko o si whahoko pe email he ahoni ki he CEO ko ni o ange ki ai whainga maari ka pau e loto ke hao o ke mapolo kalama ko ngā ke o mai ne tawha aki ko ngā ke ngahi tuku aki ko ni o ka pau loto ki ai ka pau kwa hamea he utuku aki ko ni o kune sio to tonu ke whapalanisi ke mai ne tawha aki ke ngā ke lawa ke wakai ki ai kakai ko ngā ku os public ke toki menia ko ni i he social media pe ko pau rewa ke whai ai talanoa ko ni ki ai hange ko na ke talanoa ki ai e piveni ke o fia ma'u fuke na wo whai e physical inspection aia ku ko mea mo onieni ka ku kau mo mea ko ni i he tohi launga ko ngā he ku launga i na utoluia a process ko whai he potu NGAUE o ku toko taha ko ange ke ne whai whakatotolo mo inspection mo mea ko hange nia ku os polio ai ngahi sistemi i loto he potu NGAUE o koe ke tui e kau tama o ku whai whakalere ai NGAUE o ku pure i pehe CEO ko taha foki e fo i whakatata mahino he ni na hanga e he tohi launga ko ni o pehe mai ko na hanga whakatata ake fo i mea ko ni na e ai api na elisi e he whewhine ko Mariselina kai tapu ko api ni kolofo o na elisi au tahiwa September waf tahiwa pea ko ne elisi me ne whae tangata pe taimi ko na e malolo ne whae tangata na e he tutu uni lewa a CEO ko ni o e potunga SAVEA ki e whewhine ko ni ko ne malolo pe toko taha ana api o si e peho orisi o se pe horisi api ko ni ai na fai e siulai pe na e hanga rewa he whewhine ia o mai a hano loto mamahi ke Facebook a tohi ai kai haasi he pure anga hano api me hafua pe ana e hanga ta ai go ne ko whakamatala ko ku ange launga ko to o ko whirisi ko ame whewhine o ku tu e api ko ni i mui i he Pacific Timber Hardware pe a averewa iris fo o ia ma Pacific Timber e CEO o nao na tō langa whare i mui he whai konga api koa hoko atu ki ai. Taimi koe na hanga e whine koe ni o mai honoloto mamahi ke Facebook a mai social media na e toi whakaukau le vai potung a CEO ke toi whakafoke whai mea. Ai na e whakahoko le vai e siulai ai kone ai whai whakaukau aki koe ni o si langa whoke Pacific Timber ia i whai konga api o si atu manauri si pe na ea urewa ke aulaki koe ki ti sema wafe wataha na te tutu unlewa CEO ke whakafoke api ki he whewhine ko ni ko Mariselina kai tapu. Ko fo i isiu ia na erase i he mea ko ni o ku alu unga ku hau o ofi i he mea ko na ki ai na mate ai ankolo ko ne whewhine na nelisi me ai kana iai pe whewhine a ku tau whehu ia koe na whewhe no inspection physical inspection koe api pe na e o pe inspection pe na e tau mua pe ke to o ko ngā ka pe ko hau fok mo ngahi whakaukau ko ha me to o api me whewhine ka ave ke Pacific Timber ko fu business o involve hanga hi paanga lalahi heni i he corruption i he ngahi NGAUE pe heni ko ki tau ilo ki ai ko ku ato e whakatata ko ni ke toko ni ke whakatata ko na ke o mai piveni he ko fo i mea anu asi he launga ko wakai hifo ki ai. Mona pito e solo ka koe taha pe na ia o many issues palo parema ko na whalawe foki he
Ko unga foko ka ke na mui ke lao. Koi. Kai fai tu toni ma fai. Man tu ko na mene na tu repeat e au mahu inga ke tau fe tuku me he fai tu toni ki ai ma fai. O algo ngawe ki ona operationalize lao. E sa hanga ko hopo ko na tala no ga iso. Na iku tu toni fa mau ke whakafoki kanseri ai fo tala api ko ai. Ai taha ko na kako sio ki he. Ko hae uhinga o ku more pa anga i e kakai e whanua, he o ki whamau anga, ke tau i e nau tonu ki hakonga kere kere, lolo tonga koe koe wheha laki a pot ngāwe. Aia koe mea koe o nau kunofa uai, hae uhinga whakamore ai ki motua masiva masa whama koe ni. Ke totongi whehala ke potungau. E mahu inga ka au ke whaiha ngawe ke ngahi isiu peheni ke tau tea. So ke kau ngau whatanoa tau ke. Ko kau ngau e koko he ofisi. Tēnau whai pena tole ai whehala ki. Pena mai ki whamawanga whamoni ngahi whehala ki unau. Pea tutuni le vai koe kakai o more. So ke mea koe nana ke ai mai koe ko ha isiu si ia. Manatui koe o tau unu mai ke he foi era, foi epoki, o ku asi mai e kau esi apa mo silindi. Pe e malama rewa ke hoko. Ai hanga soke ko ai ko mea kono ke fa tano mai gai ko kai foi reality ia ai fai tu ke mafai ke ave kere ia ki ka business kai orewa ko ke toki kangi kai la toke mo ke challenge ho totonu ana to ko mai de ko kuina ha me kai ke malava i he mafai o mai te totonu o kai ke fe mau ke te raki kangi ki ka ke te totonu Aia ko sio o nau turite kakai, o hange pe ko tau turite ko kaureka. Ke toki tangi mai pe ke wanga foi lore pa tu wanga foi lore. He kai ke o hange pe ia ko nga o kwai ni totonu pe waha fai nga we na ne fai kai wangi. I kai fai pe ka re pe ko nau toki tangi pa tau to whaka na correct o ati foi lore. Aia ko sio pe he anga no turiti. He koe I siu whake taha e solo o kulahi au pito pa ko whakamoni au ke alue escalated numbers of cases. Ka ke nau ilo mai e mau i mai family he kere. Naiki apia I pea nau. Nau alu ke office ai palasi. Ke whakatonton he koe ngako la waka. Tako ku alwa tu koe whahoko mai ka au koe he whafong kere. Koe mokoe ne awhio ke waki o e whamiri o whakalere. Anau toko mai koe a, kai toki whaki se tolo kane toki saini he u toitala api koe haini. Koe ta halai. O walau e whamiri koe kai o mai ho mu whaitutuni ke mahino. O mai whaitutuni ke mahino. Kai lawa ke nau whama opo ki ha whaitutuni. Koe o mai koe ke nau o e kei pehe tama koe ke o mai kau, pehe tama koe mai kau. O I kurewa, o mai rewa whaitutuni, ake o whakatatau ke he nau whakaamu koe whaitutuni. Nau alu rewa ke hongo whaamiri koe ni o whakakore, ke na kari whaitutuni. He koe iku anga, he koe mea nau wharei, he neongo o tangi, ko mea koe ni te ulawa ave ke whamau anga. Ka koe ongo tau te hina pe ki moua. E osi peo moroto mamahi he ahon. Pe tupu hake mo whanau mo whakamupuna, te nau kei whewheo hipe. Ka koe hae mea ke ae ke tau ke mou ke, ae ko kuhinga ke. Ae koe whakaukau koe na I au. O kuhinga pe ke whaamiria he kere. Ko I kai ke o mai e whaitutuni ke mahino. Koe foi keisen e taha solo kau whatara noa tu pe ka ke toki foki. He ko kuhinga taha noa ke lahi koe mea na ta os identify. Kopo ni mawha,
o ange to tonu ke momoi kere kere. Ai ko momoi kere kere e solo ko te pasia kere kere me hoto hako. Pasia ki hafo isino mavahe. Ko momoi ia. Kana ufatala no ko solo ko konistu tone ko ngo foi pila e ua o ku tolo lote tau te he tau konistu tone. Ulo aki kup te au mafa o ka ofi o taingata ke whakatau e kere kere. Koi. Kupu te au taha tolu o pehe ai, ko ha kere kere o kure sisita i ha tangatai whanua tonga. Kere kere ko ia kua pau ke alu he tupu whahoro. So ko foi mea ia ko tutuni ko ni sitone ko kere kere re sisita ko ne mokoi peha no pere pe ko minister prania ta kere kere. Pake alu re sisita i ha SAVEA. Os tutuni mai ko ni tutone ko kere kere ko ia e lere ia ho hako o taingata. Koi. Ngau e foi rea ko taingata. Sai. Whakakaukau rewa solo ki kupu ni mawha. Kupu ni mawha o angere wai ki tangatai whanua tonga ki ni lawa momoi ni kere kere. Koi. Koi momoi ko ia solo. O ne hanga mau i lo ua e mo foi pila ko ni stutone. Ulu aki ko ho momoi pe o kuke hanga rewa foake to tonu ai hako ki kere kere ko ia ki ha family ke. Koi momoi ia. Koi. O kai ko ia so. Koi. Sai. Ka koe haha maka tuunga te ke momo ia hakere kere so. Ko paanga beo whakatau mai. Koe whakatau. Whakatau. Soke he la mea ai lao kere ke, ai konistu tone, he lao kere kere o whakalerea ki whanua. Ai ki a au ia, kou whakatua hanga he foi kupu ni mawha, o mau i lo ua kupu teo mawha mai teo tahatore konistu. Ka koe mea ngoe ko whatumutumu ai solo. Ki hopo i nā kulau, ka koe hopo pete mo manatu le uku. Koe kuhenga whoke tala noa he koe ngahe na taus tala noa he matawaiwai ko ni. Ai ni a koe tuu mai potu ngā ue tala mai. Ka koe whakamalo. O kai ke tato hera e o whingai mahatea ki whakamooni ki he mea au tau tala noa i ki palapare ma whakasistemi. Ahono whakalere whanuani mo nā mai potu ngā ue. Malo ko osi weekend malo ka au. Huma mi disui ta ta mai na pare mai na. Pake hangere ma ko palo vita hangena ke ilo mai ko umea be ta osi. Ka ko hinga fo solo ko sio ke mau hanga. Pa ko uhinga ko ne pehe. Te utala no ke ki fo ki hopo ko ni I toko mololo. Nā ta polo kala mai taha pe hu mai loea koe whaai koe taha o ki lau mai. Koe mea whok nau alo koe moia ki whare opo koe kupu te au maa whaai ko nistu tone. Moe kupu te au taha tolo ko nistu tone. Koe ui koe kere koe a koe kere nai osi lesi sita he kuie ongo tau te hina koe ni. Pea koe tūtūni koe te au taha tolu ko ha kere ko se le sita. Kua pau ke alue he hako. Kakakaito e mau ha hako. Pea tok whoki rewa ke no pere. Kau hanga whamatala ke isko ni he kou kei tai whemare pe ke isko ni. Neongo ko os whai tūtūni kai whamautanga. Pea ugai e kuwhenga ke toi resubmite ke isko ni. E koe keisi nau toki hau pea take up keisi ko si leri mai ai hopo. Ka ko kuhinga whatanoa ki whupalo pare ma whakahoko. Ai kai koe ke whale i le rei minister ke whakahoko hono whatongia o whakatatau e lao kere whanua. Ka koe poini whokia solo. Ka pau kai koe mea iau nau fie mau ke whakalere aki. Ame lao ki whaleare au liu. Ka ewe tuku e lao he, kai whaipe whai tūtuni ai. He ku he kakai, he mo whamauanga. O whakamore lahi ia. E ko sai. O hopo ko ia solo. Ko taimana stati kite tuai
Ko hae uhinga o kui kai ke pasi mai e kere ki he whakahoko e hako, whakatakau ke kupu walua lau kere. Tala mai rewa he minister aia. Ae pe koe o toi no pere matofia. Ko o si hanga he ui to uia momoi. Ya ko ui koe ne momoi a koe a e foki mai ke no pere. Pe to ki he no pere ke ne toi fuaki. Ka koe ui koe mou ke i he whamiri. E kai ke toi o atua ka mou tolu. Wahe api kolo ia ia. Ka ke siame fuati tā makiso. Hange koe ni. Koe o ka ofi ko ni sutone ke lava he witou o rise kere. Ka ke whanau mai yen pe make sense. Ka inolonga koe kai ke na hanga whaka apa-apai ai lau kere. Ka moi totonu whakautua i he mea koe mui koe ea. Toki ta ofi he konistu tone ke hanga he kapineti o whakangofua hawi tau ke ne lisi kere. Sako e lisi, koe foi totonu mea wi tau ke kumi ai hane mo ui he maloloho noa. Ko ene malolo mea wi tau ia whoke kere ia ki he ea hoko. Whakanatula ia. Sai, tala mai rewa e minista ia, ko os momoi he uito uia kere. Lolo tau ngau tamai he lao, he kai ke lava ke ne lisi. Pe so ke whatu tamaki, ko e lisi, ko ki crime maa ia. Ko ni ki lisi pena ia kau kai ke more kere ia. Ko e momoi solo. Ko e momoi, ne hanga ia tinai e totonu ai ea whaka otua ke kere. Ke so ke whaingata ai au hoko he fuputu NGAUE. Aki ai kai ke nauhanga. O NGAUE ake uhinga le rei ke nauhanga operationalize lao. Ke whakasisi e mawhasia mo e he hola kakai. Lai kakai au uswasese, lai kakai au nau tāmati, lai kakai au nau o ngai pōpula. He ke kere so. Kauanga o highlight ya te mea koniso. Kai yo I lau pe ko incidentolo pe ko mea o anga pe ia alu ai vete ka e taimi. Ko whakawhanga kere koe pa mo no pere ko koe na mau hopu he issue koe. Nā kuhanga o whakatu he whamau anga. Koe kere ko nau whatokanga he whamau. Nea ngo kātoa pe koe haho whai tutuni. Koe totonu whakaotua hataha koe hoko ki ha ea ka kere. Ka tau ka hala hau whai tutuni. E ue kere. Pana hale wa lau e fui. Pena usi lau ati. Ka pau e NGAUE aki he malohi. The rich and the strong. Ai whakamau anga. Ke nau tāpalasia ai totonu ai masiwa. Mo the weak and the poor. E hoko rewa o tuaia ko e nau public defender. E pe koe whakarea, and they must get justice. Koe osi koe tutune haupo, ko nuhia pe a no pere. Koe pe kulama a taha, pe koe ahe ua whakapuna te no pere ki musika. Pe ku kou incidentolo solo pe koe hanga pe a alu e mo ui. Kau kune hanga o mai e whainga whakau. Koe kere o ku, o moni o ku. Koe mau whakato, osi pe koe, ai mea koe au mau ki whakatontonu pe, ui ke kōsi e kau e loe ai ko malolo, ai no perea, ke eke ene totongi, ki he ongo mātua koe o more e na api. Koe osi pe ki foi whakiki koe au ke pe taha, o whanau kui hena ai whawonga kere. Koe pākala. Pe koe hae solo, ka koe anga i whakakau. Ka pau, te ulawa whakapapau, na e hala hono to'o kere mo mea gani. Pe te uke alu pe ki whai toka, I he foi tui koe ia, o ku hala. Koe hano inga, koe tu one ko nistu tone,
pe ko lao ma lunga ta hai kere fonduan ko ha kere resisita ko pau ke alu he hako o tai ngata ko ne toki osi ka foki mai ke lao ko hoko so ko pu malua ko lao kere so peheni anga no whakarea. Ka pau ko kere action. Kau ka mate au ka ha ea ki hoksino. Ko feitu kumi ki ai hako hoko, pe ko ea hoko alue ko whakantoko ua. Ko hai ulahi tahe koe ngai whakantoko ua, ko iau alu ki ai. Ko mahino ka kau hono operationalize lao, e alue ki hoko toko ua lahi taha, pea alue hono hako ki osi. Ki hene whanau, pe kone mogopuna, pe kone mogo. Ka pahe kai ke mau hataha kei mo ui, e he fo i hako o toko ua lahi, e heke mai rewa ki toko ua hoko. Kua pau ke ne hanga exhaust fo i laini goia, fo i plat laini goia, pe fo i descending goia. Ko hanga ia koe whakau, pe me eko tui kai, pe me eko ilo poni. He hano inga. So tala mai rewa he foi kupu koe ni, kupu valuaso. Ka pai, os tātou whangatoko wau koe kia hanau whanau na tau manau whangamopuna. So ke, koe ke tala mai ke whoki ai ke no pere. Tala mai ke alo kumi mai, ai whangatoko wau ka mai. O kumi maho nau laine, sai. Koe whakatonu rea koe whakamau he hopo koe ni. Tala mai ea koe toko wape, moi first generations. Ka pau te na whakatou mate na ua ia. Koe whakamoho puna eo koe ke toi ea na toi kekere. Koe fo i mea ko pehe e solo e uu e mea koe. He koe ni. Tau pehe mate motua. O lotonga iai ai moko puna hono toko ua lahi, ongo moko puna. Te gei aha na kere. O na kei mo ui. Anga fe foki kere no pere. Lo tonga o kei mo ui ha. E se ke fatu tama ke me boy. Kaite. Wai e whakakau kone osi kone hopo kone petition. Te alu hanga ton ke minister. Te alu hanga ton ke foha kone no pere kone ani toki alu hake. Ke na fai hatu tu uni. E mahino ai ngogo fa matala ke la o ku hala ke pe mai soko natural o huinga ne to wai kere tamai io mo ne to ton ke kapau ko ke nai ke moi e na kui e alu ai ka kapau ne ka ko hui ko ne mate pa ke moi na tamai e alu ai ka fato mate lo na kui pe mo na tamai he foi lai ni go ya ko mo ko puna o tari mai so tala mai le vai o kai ke kau na tolu ia. O koe pēo tōne wharea koe tu whara. Hala, pito ia. O koe ki tatau ia mai mea kou tau wha au hinga ati ki ai ke te kumi ki he laine tamai mai mea koe ia. Iyo, he koe, ka pau nau whakangata he. Tala mai le wai ke o kumi mai e ame i whai toka. Ko osi mate tamai, pa osi mate mo nau whangatoko wa. Pea tala mai koe hai pe na whaha ko ia. Ka ko osi mate, ka kai katoe ko osi mate. Kai ke uhinga le vai whau e lao ia. So ko tak osi koe whangatoko wa te tamai, pa toki o mai rewa, whoki mai kere no pere. Koe o mai peke ne toi re-grant. Man toi na ulawe solo he mea koe. O tūtoni he lao he kup tolu. O ku ngofoa ke no pere ke ne risi, ai hono tofi a. Kai tā, ka koe wharea, tānaku katoa risko ia. Hei kai toi owa pese te nima. Ko hono uhinga hono aigo ia. He koe uhinga na oange kere ke na honga tufa ki kakai ki NGAUE ia na masiwa, ka venga he siasi, ka venga he family, ka venga he whanua. He ka pau ne kai ke whakotu e whikupu ko ia solo. Kai te hame ai ke na honga toi tufa ai ke tēnau ulisi holo ai pēnau tau lengi ngahi sola moi kakai wai nau paanga. O kuinga whakamatala. Oia. O ku mahu inga maari apito pivene whamatala koku ke whai.
Pea ko tui o ku ke te hanga o te ri whamamawhai mai ai umea na ta tala noa ki ai ka ku ngā asi to tonu au pito ia. Ihe palaparema koni o ku mapuna koni me potu ngaue fonua mo SAVEA. Pea koe tauna whakatolu me tu a o si o ki loto. Ka koe mapuna koni ka mapuna ke pe mo ngā fia me loto pe ia. Ihe fuloto potu ngaue. O ha o heka futu kwa ki ko ni fo ki veni ke lo mahalo ko futu kwa ki ma ku ngo fulu wa no pe wo ko nga e futu kwa ki ko ni ka kono mo oni ona ia na ku ke foka hoa fo ki nga hopo kele ku fai mo sistemi mo me a pa ku tau suat fo ke tai metaha o si ilo pe la o ia ko na hange ko la ko na ku ke na kitala mai ka o si line ko o ea pe alifo no fanga te hina mo na fa na pa o si pe kumi ki line e to ko e ta mai o alifo ai o si mahina pe fo ke me ko ia ka kono mo ni fo o ku lo te pe fo ka ma o to fi a ia ko ha pe va me ta ke fai mo foki ngai pa foki ngai ko nga ka te o atu ko nga ka te fai halis fo o mo ma wase hapaanga fo o i hene tu ko ia o ku ai mea ku asi he mapuna hake mea ko ni ko na wanga pe he ko lesi sita apitu o lahi iyo ai ko taha ene fo i palapare mai ne ku race i he tohi launga ko ni ko no lesi sita api tu o ua pe tu o lahi ange aia o ku hoko ma pe fui ape taha ka le sita tu ofiha aia o ku pero tango ku na pe he ka le sita apto la hipa na pe he le na te point hoko o ku ai ngau hala ka ko lo ke lau ke te fui kon ni pa foke tu ka ko ke tala no mai le sita apto o la hipa pare ma ko ya ka ko konga ni na honga o mai ko ai i he tohi launga o ku taku ma pe fo ilea ko corruption i he ngau angani pe ak fuahia ma upe toko lahi e potu ngaue, i he ngaue e toko si i peheni. Ko e hoko a le sisita tu o ua, o kui kai mamao a totongi paanga. Pe ak hono ngaue aki mo malu i e CEO e ngaue hala ko e ni, o kui kai mamao ai ai fai hala. O totonu mo tau ke wakai i tau adaina e ha mao mawhai maalunga ange, mo tau adaina e fuafatongia e CEO, ki he ngaue whakakere kamata me he wawhita fitu. A te whawhoki atu ka koe piveni he ko tui koe konga ia koe. Maari e au pito solo. Maari e au pito. Mesi, ngari mea pena koe la ia ka excited ia uia ho aret mai au ki ta programa mea koe ni. O mea nia na ulawa sio. Solo ko whafua pena ku me whare hopu. Koe. Ki mata vai o ulawa sio he uhopo. E ki hopo si be na ukauai. Pau lava reo o tuku aki e potu ngaue. Ma doi na o tuku aki be kau CEO kau whare whalao. Koi. Pa koe mea kou whiawhia i solo ke hanga o mai koe mea nia koe mahalo koe kai enge kei lava he foi whau ngā o puke e paluparema. Ka koe foi paluparema na tau stala noa ia i taua. Koe tala noa mana e si taua. O si kama klosa ui a iso. Koe whetu taki mai o ngō mea me Amerika kau. Tala mai, koe na konga api. O kuna whanongo mai nao me Amerika kulanga i tahake hea. Koe pako alu o trace te konga api. Koe konga api tō ia nei pehe nei. Nei kore tokonaki a lavaka he aho ko ia. E di nima ngo fultupu, peko e whango fultupu. Ana nau uta sariote mai ai tōna ki, pia tō ai ko ngā api. Ako whego no trace, mao hake re kōtia. O hure si tau ai ko ngā api. Ai nai moi pe le sisita ko nai alma kau mea ko moi pe le sisita nai alma kau mea ko pe os pasi pe mo na lai se le sisita ka ko timing ko na hanga yo resolve foi ko so me no ko timing na hanga yo fatoka ngai o hua foi kai ke ha foi effect ta ke na hanga inform kau mea ko e taha
o ua e le sisita. I hene pehe ku pau ke mate le sisita ki mui, kai mui e le sisita ku matu o tuan. Ai ko sio masi solo ko hanga pe ko lau ko na kai ke ko whakakau foki na o mai he report ko Royal Commissions ki hono review e tau lau kere na he taimo tupo ni mapana e se aia a whila kepa. Ira taimo na eke tai ke potu ngā ue ki o mai he koe umea fukia ki whae koe ngahi teitai ki whae tutuni. O mai e lahi o kere o no pere mautofia ko tope. O mai mo e lahi kere kone o sifoaki ki he kakai. O mai e lahi mo e kere kone risi maana. Mai mo e lahi kere koutoe. Solo wau ke ahanu te ke awaila polo ai teitai koe. Au ke ahanu whapapau. E anga whewhere vai ha tauhanga o minister e kere. O ke sio ke, kono moni, koe palapare mai koe ni natasio e pitau me whakaukau whakasistemi o koko. Ka koe ne hao koe kau ngā ue o tala mai i o koe ni maulotonga ia i o roto moana ko ia. O kukau e whakawhiwhia kau solo, o mauiwi. I he mahino mai na ikai ke whai e ta whakatala noa whakasistemi, ko hatala noa lau noa, ko hatala noa ia. Ka nei whai i he foi dimension o level o intellect, ke talama whakafuafua ke mea i loto. Me he mea kum talama sio i kitua. Maulahi a pito. Maari a pito e piveni e whakatala noa honi ku whai. Pako ngahi vete whakeni ngahi whai hai ko ni kono toe koni ku ke te hanga peo te o atu ke te whahawakai ki ai peko tui mahalo ko ni ihi koni ku nau loto lahi ke whakahoko ai tohi lang ko tahaine ngahi mea ku o mai he mea koe ni aia koe konga ono na upi he ngawe hala ake paanga totongi huhui na tutu une CEO ke totongi huhui paanga tahakiru me poto ngawe ke taha mau api masila mea ke kanseli ene lisi kai lisi e tonga power limited ke fotu o fa masola ko anga mahene ngahi ngawe me ngahi kautaha nge ko tonga power limited o totongi huhui pe he kautaha ko ia ki he mau api he fonga whakala ka koe ki totongi he pure aia koe whainga lisi e nia kumari e taha ono fotu nga whai lisi ia ke lisi ai konga koe ni he tonga power ta kai ki totongi he tonga power kai totongi he potunga SAVEA taha kilo foi dimension nia kono o kai kono ngatanga nai. Good. Ona tui na talave tau he programa pe au pehe o whakapoto i hono kai haasi he kautaki ai tuhau e kakai. Kanai makatunga ia i he area pau koe mo kautaha koe siniki. Kupesi. Good. Koe whonga ia hono kai haasi tuhau e kakai. Koe ai e area pau pe totongi ia pe na ona o tomo silini pa mahau na toki wahe na tolu i mui. Ka ko tainga na fe ma wai ke whakalerei e kupesi ke no whanga. Kai koe kautaha e mo na kau ngā ue. Koe Red Cross ia mo ni mo. Koe he o ke whatonga e whakaukau koe ia. Ko hono whakapoto ia kai haase tuku hau e kakai. Ki he nau self-interest pa moe. So ke foi whamatala po koe nau ke whakarea mai solo. Ngau ea ke paanga ia pure anga ke totongi huhu ia ki ai. Ka nau toki, ka maham nau toki tiri nau tol mo jibiera. Koe whakapoto ia, he kono inga koe haasol. Te toki lawe, iyo, sai pe kau lawe te ipia. He koe mea ia ngau ea ke he kau mawhai solo. Mana tui koe TPLA, koe public enterprise ia. O koe ke fau mai nau tolu ia he procurement i koe whare paanga. Pe ngau e kia so ngau e kia ngai ministry te ati fatata mai no ko ni so na ia fu container na ui ko fu data center na fe mo over he valu miliona ko foi container ko ya kon na ia pure anga ko fi ma ia pure anga metik
So ke nau hanga whakapoto I whakaukauso. Hanga nau tauria ai TCC ke nau whakatau mai fu container ke nga ke whai fo ngā oe ia. O ere koti e transaction e pure anga. Kai kau e paanga TCC ka nau toki tā me he pure anga ake nau totong ai mahu inga koi whakamahina ke nau reni ai pia staka foki foi me e go ia sol. Te tatou alu fai ki koe ha ko mau katoa e au he taingoe na kua taito ke he poate ko e computer. Mana tui, no taha foke ngai fo tutu nei fai a krisi. Ke o atu e kakai o waha nau expertise. Ka o atu pe ai ka o atu pe o whakatoto la aki ai. He koe fu na ku hua tau ke poate ko ta IT ai. Ka ja ta computer ai. Pa na hanga rewa fare ai kapineti ago ia. Ke neongo pe ku kai ke na pou fa politikare ke te mkalati. Kai o mai expertise. Ma anga fa hu mai tambon go kif moala ka uia fa pe paki ke mo fa te mkalati na tu ia ke te o kalat to kua. Koi ko te mokala kana kai ko maula mato elevate beyond it kai o mai ka kai ke na fai tu toni ke natural connectivity ko me na maulava yo tu hifo ai cost o kika bai ti me panga wa no he aho ya o panga ta he aho panga o panga tol he aho ta tipeni pemene fanki plane ko nai fakau ya na fat ono fakau I me ke translate benefit yo ngai kau taha public enterprise ke inu meli e kakai kau kai ko foi tui so asia he na solo ai mahino ka te au na ngawe ki ko nga usai patset ko pa nga hu pe na totong e na tol ka na to ki tarea na tol mo ti pe la he ko nga kula ma pe si ni ko totong holo tu wai mai foi ke se ta ti pe la te ta to tala no ke so o mai he ta ki te au miroto ai mau lahi pe mo ngahi vahenga pe mo ngahi overdraft mo mau ko tibira o uhinga mama fai uila ke kakai koi mon la repito e piveni ko me ki fo I konga hene ko mari go atu pe foku nga ko to ki fra ho pe ko ke nga ke se ku ke hanga o ilo mo ke hanga te ki fra loloto ai fa matal hange ko tatala no ki ai ko nga ne ta ha ku o na o mai o mari ku wakai ki ai ko tamate tanak pa anga potunga we pe ko no ta off ai ku ke te ma pa anga mi ai potunga we o ku pe no fa rea ko tanak pa anga potunga we ko kere ko ngofua na foki e CEO ke ka taha ke na ngawe ake swimming pool I tauliki o whakarere business ai o ku ikai hatoku hau e totong ke potunga we me ka taha ko ni o tau fehu ia e anga fe ke foki ta totongi tuku hau kere ki ka taha tanak pa anga I hakonga kere e pure anga pe e ta whaake ka taha o kuanga fe e na ufi whamure pa anga lau kilu ki he whakarere I o swimming pool ki he ngofua ta upe taha na foki ange ai ko ngai ko foi issue na o mai foki ai ngofua ke kautaha ke na falere I mahalo e swimming pool pe ko ke totong mai kautaha pa anga ki he ke potunga we pe ku fihi holo u me ko ni ko nga ko ke ilo ipe na anga fe ai foi tila ko foi ko ngai ku o ku hanga o tu ko ki ai ta ofita na pa anga pa ko foi kon fa o si deve taha ko loto ke atu na una tatau pepi ven pa to foki atu ka ko totongi pa anga hala na area pa office na area pa totongi office rental a CEO to taha business ko John Paul Chapman ai mal ko taha pe ko ni biven ko ni ko tala no ko ki Pacific Timber ya ko ka na o business ki pa anga ono kilo ki ta we u ki office tu itofoa ko fare na iloa ko Big Bear Lion West ke hiki ki ai potunga we na esto tong to mu ai paanga tol kilo ki ta ta I ko ngaloto ta ko osi pe na imagino e hiki potunga we ki fare ni I a ta fa pe ta hanima o ka topa wafe wa taha
Ko au mai ke aho ko ia, na ma o tohi me whafonga lao toko taha to tonu a ana o api, o tuu ai ofisi ke tap tuu hataha ke ofisini. Au fia a rea pau ofisi rendolo, a CEO mo Chapman, o lava o totonga kato a tolu kilu, ke rene potu ngawe api o toko taha kehe, me he toko taha kehe. Na osfare ipe e pure whaile sisita, ko e api o kulisi i he taha kehe, kai whai pe CEO ene whakaukau. Maari. Deu foke atu ka koe piveni. Koe na kou o sila watu. Ai foi lisi, ai koe api kulisi ia kia Chapman, pia te haa Chapman ia lisi mai ke pure anga ke ange ne ano kilu, kwa os ape tolu kilu ki ai, tika ke kakato ko ilo i he tamahana e api e foi sapulisi koni. Solo kone toki polo uto ia mea koe corruption he whanuani. Pia ko ke lau ko fia. He koe elite, ka pau na muanga whatonga, koe elito ne mo uia angilisi taina e hua kea pureanga. E ne loto ke whakatonton me kamata be me olunga me kaunga o whapureanga. Kai hanga he kakai pa muanga kau whaanga o timo nais ai noble motive a krisi ke fufulu e whanua ke lava ke kafe e sio ke mea e sio ke ata koe pasi mai e solo oku wheongongo i pe tamate ka mo tamata i olunga ai kai homo alelo kakai totong tu hau i lalo he nau tana ki mai pulu he na kirikiti o whai ufanga watapu ka konea ue ni solo waupe ko ngai mea ko ni ke tokoni ke wha ko elito mo lau mari ngawe na whenga at least ke whantono nuke o mai mea uiko accountability ko ne whakarea he ne heritage o ne ngawe whapikare ka pau e tari he kau take whanuan ke o mai mea ko accountability o tu uloto he foi whaunga pure e whanua kai ke toi whita anoa ke te mkalati ka koe uyo o kui kai ke o mai e foi whaunga koea koe te mkalati pe tahtine lava o mai whaunga koea koe fu potu ngā ueni o ku mloloto ai corruption ni e ya ko ke kapare o te ki sio lewa ke anga fi tunga pe koe na koe a rea holo pe he kau business i fe ia masiva i fe ia kakai mo nau totono solo ko sio ko lolo te taimi ko tui tatoe te tatoe la po foki mai ke isi ko ni pa ko sio ngo ya ko mafasia Mola e ko no inga masika ku e kai me tau pe ko fifia so e ko ha pe ngai framonia ke ngai me na ta talanoa ki ai i lau mari le lei ka koe ni ko ha pe ngai framonia o kulahi mo me e anga ko bise peng e solo ko ngai poate ko ni ko ngai poate ko ni ngai mea utility mo o kulahi ngai subsystem ko anga lau ko papa mai pe ngai foi palpare ma ko uhinga fok solo hono ave ngai hopo ko ni bribery ke oe ke hanga he kau tu mari o ta palasia kai masiva funuan manuki ho na tu ta maki solo ko whakau gata ko whakau nge mea koe wike pa whae whiri nau takai holo mo whanki mila moa pe wao pa anga nima mila moa ko aso so ke mea una wo ave ke kakai ko ki mila moa kai o mai e kahau o fai tuni ke nau whanau mo nau hako ke o mai ko nau lima e hanga whewhere wai ki tau whatu ka whanua kai ke solo
Kaike. O pe ta fe ungai. Ange o ki o mo. Mahalo ta fe ungai. Mahalo o mai issue ko ni he ko e. E ku toko ni la hi ke whakatala noa ta whai. Mo I whakaam te tau lawa whatutu. A whainga system te tau maue ai atakai ka tō loto ai pule le rei mo tari ui e whaunga koe asa. Mahalo. Mahalo bito piveni o whalahi atu pia mo ngā ua whai mihena. Kata toki whelonga aki ha taimi e whainga mari hoko mai. Ka inga ku whamalo lahi atu ho mo lava mai ke tau proklama ko ia FATUFONUA fōu. Ai a ku ma o atu pia mo piveni I he whiawhini I he issue maho inga au pito koe ni koe ko ha issue si eni. Pia ngai koe na ku whahoko atu he kamata e proklama. O ku ikai ke uhinga ha proklama ea ko hono tuku hifo hata. Ka koe tau tala noa eni I he ngahi issue ko o lava o mai. Ko tohi launga eni pe mehe potu ngā ue SAVEA pe mo e koloa whanatula. Ko o swakahu ke pare mia o tonga pe mo e KAPINETI I he konga ki mua e mahina ni ai tohi launga koni pe ko mama mai tohi launga koni ko tu fakta kai holo I he social media pe ko ata ke whaatala noa ki ai na o si whai pe hoku ai whetu taki pe mo e kore ki he CEO ke whakahoko hapolo kalama o ka pau o ku ne whakaukau o ku ai hata whaaki ke o mai e ta whaaki ko a ana ke whahawakai ki ai ai kakai e whanua he e kuai ngahi whehui ai kakai e whanua te nau lawa o whehui pe koe whakauhinga whokia o kehe ngahi whakauhinga ka koe mea mahuinga ke o mai o koe ke halaia hata haia heni ka ngā koe ko hawhare hopo ke ave atu pepe halaia rewa ko ngahi tukua ki e ni kuwhai tatau pe me whare hopo e ave ke whare hopo pe a whahasio ki ai koe konga kok whai mahuinga ia he kai ke nofo ai ni ihi ko ni I he potu ngā ue pe nau omi ha tukua ki o ku loi pe ko tukua ki o ku kai ki aha nau whamu oni ki ai o ave ke ekpare mia pe mani KAPINETI pau be o ki ai ngahi whamu oni ki ai ka au kei tawa daina pe ai CEO ke oangi han whainga maari ke whakahoko hani whamatala pe ko wha amu e tari he CEO a whainga maari e kuni ke whakatala noa mo ia ko ngā kene omi ha ane tari, ko ngā ihe ngahi tukua ki I koe ni kuwhai, ke ngai tukua ki I mamafa au pito, ai ne kuwha hoko ki a te ia. Pēk ma kole whamore more at pēka pau kua ha ne ihi e teki mo tolu, mo whanonga polokalama, o ki kai ke onga le rei ke teki mo tolu, ai polokalama ko ia ku atu I ahoni, ka ko ngā koe ngatai e tau polokalama FATUFONUA fōou, I he tala noa ki he sistemi, pa mo e paloparema, o ku hoko, ki he poto ngā ue SAVEA, pe mangahi koloa whakai natula. Ka mo mea, tau toki whelongo aki a pongpongi, ngahi polokalama pongpongi, ko e hongo fulu pongpongi, ka polokalama e mo starek tupou, pe mo e kautaha ko ia South Pacific Loans, o ku nau sponsor e tau ngahi polokalama, o ku o atu mau pehe wiki katoa pe, fia mao hao no, ko e noa valungi au, valu, hiva valu. Pete ki toki mamata pongpongi, ki he pure ko e South Pacific Loans, te ma polokalama, I he hoko ko ia ai hongo fulu. Hoko ai taha ua, ko e polokalama ia, e o atu ko e whawhango o Saione, ai na maki toloi mihe ahoni ki a pongpongi, kai ki whainga maari e ki ai, e whaiwhikau, ka te ma whahoko atu ia, I hoa tā pongpongi. Mana tu e pe tau whaikoloa wala, ko si tuuta e tau tai tonga eki, to e pe ke ata mai pe mi he kolontin, ka lava ke o atu ki he page fashion store, I loto nuk alofa hanga atu ki he tamo pe au building. Te ke lava o mauai ha whahinga wala pe. Alo atu e ni ke whakame, ko e sapate whae, sapate tamai, ngahi wala ke tau tupu mau ko toa atu pe ia. Mi he tau wharekoloa ko ia page fashion store I loto nuk alofa. Te ke lava o mau me iai I he taimi ngā we. Hiva ki he ni mai fiafi moni te ki ato naki. Mahala koe ngata peia e polokalama koe atu he ahoni, ka mo mea tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai.